Gary West yaganiraho n'omushaho Musimenta Kosi, Senior Clinician Officer Hairware Lyambara Regional Referral Hospital, okushobora okugyemesa aha ndwara egi obu turikwijuka ekiro kya World Hepatitis Day. Abaana baine kugyemesibwa baheza kuzaarwa ahabw'okuba hariho kwerarikirira ngu omwana yamukwata abasa kwihamu kansa y'ekine okurugirira aha mushaho Kosi Musimenta. Oburwara emigaso y'obu neegi obundi omu bitu bikikora kurungi kandi kitweraliikirira muno nk'abasaho nikyekirukirayo byona kuleeta kansa ey'obune itweta hepatocellular carcinoma. So abaana abakuzaarwa boona basemereire kuba nibagemesebwa ekirwaire kinu ekya hepatitis B kandi doze ey'okubanza omwana aine kugitunga yakazaarwa ati atakarabireho esaaha 24. So omwana obu arikuhikya weeks 6 rundi kinu kwezi 10 n'ekicweka tugaruka tumuteera ekikato ekindi ekya hepatitis ey'okubanza halimu ekikato ekirimu emibazi 5. So ekya kabiri akitunga ha myezi ha weeks 10 kandi ekya kasatu omwana akitunga ha weeks 14 rundi gyete emyezi 3 n'ekicweka. Kurugirira mu mwaka oguhwire abaana 852 nibo baatungire doozi y'okubanza, abaana 677 baatunga doozi ya kabiri kandi abaana 639 baatunga doozi ya kashatu, kandi okureeba enamba egi neija erikushuuma ahabwa abakazi kuzaara bakaza omu myanya endiijo. Hati statistics zaitu omu irwariro nizoreka ngu abaana abatungire doozi ey'okubanza eya mwezi 10 n'ekicweka bali abaana 852, abatungire doozi eya kabiri bali baana 677 kandi abatungire doozi eya kasatu bali baana 669. Enamba egi osobola nkekeehere baitu esongeire habw'okuba abazaire abaingi abazaarwa omu irwariro muno tibali baahanu. Twabuuza omushaho ahabw'enki enamba erikushuuma ahu yashoborera ngu abamwe baba batiine transport y'okuza ah'irwariro, abamwe nibagira ngu ebikato nibishasha abaana baabo kandi abandi kuba kuheza kuzaara baza kutunga obuheereza aha myanya endiijo ahabw'okuba nibaba nibatuura omu myanya endiijo. Ensonga ezindi zirugirira abazaire abamu kutashobora transport y'okwija omu marwariro kugemesa abaana baabo, kandi abandi tutubatunga habw'okuba bagenda nk'oku nkugambiire itwe hanu irwariro ryaitu population yaitu hanu ikara neerubata. Omuntu naija nazaarra hanu habw'ensonga emu n'endi naaruga mu Mbarara naagenda omu kicweka ekindi, so naasobola kuba naakontinuyinga mu maiso naagemesa omwana we tutakimanyi. Omushaho Musimenta Kosi yashaba abazaire okuguma nibagyemesa abaana baabo ahabw'okuba endwara egi neeteganisa abaana omu kukura. Obucweka 9 hali 10 obw'abaana abo oburwaire bunu buba chronic rundi kimanyisa baikara nabo obwomezi bwabo bwona, kandi ekyo kyonka kiraliikiriza nti oburwaire bunu busobola kuleka abaana abo nibatunga kansa ey'obune. So nikyo turuteererra abazaire muno kurora bagemesa abaana baabo oburwaire bunu bwa hepatitis batize kale ebikato ebyo babagemese abaana batatunga oburwaire bunu babukingire butakaizire. Abantu b'ebiro abakuru nibo bagyemesiibwe okurugirira aha mwaka oguhwire, ekirikworeka ngu abantu ba buriijo bakeejumbiire mu kwekyebeza n'okugyemesa endwara ya hepatitis B. Immunization ey'abantu abakuru ekyali hansi muno. Abantu tibakagijumbiire nakati, abantu bakajumbiire kwija kwegemesa oburwaire bunu bwa hepatitis. Endwara ya hepatitis tekutaanaho kihango nk'endwara ya siriimu omu kuturra okuruga aha muntu kuza aha ndiijo ahabw'okuba neeraba omu kuteerana, okukozesa hamwe empitirizo n'omukazi yaaba agiine abaasa kugiturra omwana yaaba naazaara. Oburwaire bunu emihanda ei burabamu niyo egyo yonyini ey'abantu boona bamanyire erabwamu akahuka ka siriimu omunywerero. So n'oburwaire bwa hepatitis B nabwo niko burubata omulingo nigwo gumu. Ahari Mbarara Regional Referral Hospital abantu 605 nibo baatungire obujanjabi
okuba biine oburwaire bwa hepatitis hari abo 3 biine hepatitis C kandi 5 n'abaana bari hansi y'emyaka 5. Ndi Olivia Kamusime abwa Tayari West omuri Mbarara. Section. As up to that, now from screening